gatho nyingi muno gathoni wa njihia na kuri aria othe maragia na ruthiomi riu ni kwaria na ruthiomi rwa cieko tukamwira muthenya mwega na no turathie na mbere na kumukungwira inyuothe tugithie na mbere na ndereti tu hwaine wa umuthi aria tugutigeire munyuini ati kiuria riu ni when not if. Yes. Uhoro uyu uhana riu tokinyite handu na kuringana na uria turona deputy president akiumira agithia kiraga andu marenda kuhagura marenda gwikona marenda gwikona riu ti kana ni gugekeka ni niri gugekeka. I think so, I believe so very strongly. Ona riu ni ara come out very openly. Kwa jini ya gekita interview the other day na riu mashinani riu ni arauga piu Digosiane ralirago nirekire ate guo. So I think there are certain fundamentals detoine no. Number one, ni ati ogra hedira maji ya kuginyana. Maji ya kuginyana tamu ya mbere mwaka wa keri. Na meki ya makimwe. Kuo magithi matwaranite umaratwarana ri. At what point magatuika nigini macoka no. Na magituika ni macoka no ri ni ciama igakorwo mundu akirwo tondu korwo Rigiji na kiama gia keri na president na gia keri riu menye Rigiji agirathi na ukathondeka parliamentary groups yake ageka micemano na MP yake ageka atia magagia na meeting point makariria no support ira Rigiji ara build ni yake, it is around him. Digosiane ara build support around na gwisi wana igwa kiugo tutigocoka tutiwika atia athi na mbere na njiro to ni agithiite uguo na ni athiite uguo. At what point magakorwo magituika na convergence magacokera ha? To put it in perspective, support ino na tondu i mashinani na ni ya mashinani na ni mari igacoka atia kungituika ni maiguithania na president amioye amecokerie president ye support kana support ino roka ina jirane na muno tondu ni marahingicana na munene wake tondu that is a factor. Na ni nyamu ya kurora. Number 2, meke amakimwe niguthi magathimera ni wethi thondeke kiama giaku na ni thondeke giakwa tugie na coalition na coalition niyo ni gwitikirika. I think those are the key issues sirarorwo na ndetoine no na rikana kuma day 1 na gutuikaga ni gwekirwo voting niguo menyekane president ekuoya utarunning mate. Interior CS Kindiki atuikaga no ahirwo kura iria nyingi ni MPs. It is okuma kiambiriria ri atirwe bori ni kuonania Rigiji tu are na members of parliament, both houses, a majority of them maturite mena marugamiriro ho kuguti digusi hau heodu munene uracenjirie no kugutiari na build up makiye no rata. Sadly ni ati future ya Rigiji ya gisiasa of course imoko-ini madu maraia no mahuraga kura na no ma decide niwe marenda. But uhoro wa muthiri thitha ici turaria the present yake no ria guguthie imoko-ini ma president na MPs both houses. Hena scenario igire. Scenario ya mbere andu makauga president egukinya haria gaturu kohoro ete abunge amere asa ukorwo kuikaine ati president no raumire arera abunge asa ndihoro cio ndikwenda na mutigane naguo. Scenario ya keri ikorwo ati nowe urenda gwikike uguo niguo mundu gwitwo deputy president ahagurwo iyo ni kumaanisha gutirikite agikioya kuringana na watho ni ugutwira. Yes. Gutirikite kingi agikeo. Scenario ici nacio atia nyambe juge ni digera go second guess president tondu no Ruto ndari atuika president iko tutimoye president deputy president gacagwa dige ukate juge ndamwe kate tondu nake ndari atuika deputy president. Na it is possible ati maundu mamo theri ni gutindikiriria acokia eherie kuguru ku magutai-ini maciuge boy tutigende tweno no ririkane no ni season 2 ari na season 1 kwa ke interview na ko uguo ke interrupto ni Gen Zs nurikana hari ona kathina uguo kaje crop up na yo kana tugiciria riu andu othe tondu athoreka thirika riu andu mahorera riu ningi kuroka season 2 na irokire uguo tari itheru riu ni kugire na build up ni ku identify ro kinya riu mitaratara ni guthire riu ni andu ni guthire riu hondo na tande twethire na the deputy president obviously nake akamenya tondu na tibungeri the kejerie na raia. My take is
deputy president agituika ni akinyo haria ha gutwaro kwi National Assembly motion ni toro thino wa National Assembly yatuika ni atwaro National Assembly hituke ituike ni athie Senate kuria Senate ile decide guthondeka kamiti tukuigua andu 11 kana yo nyene ituike orore megikana governor wa Kawira Mwangaza because the mutaratara ucio no ni mira image ora turutaga governor the only difference being the county level governor go ciarutagwo ni majority ya senators no ino ni 2/3 president na deputy president ko kugituika ningi ni guthuthurio na njira iyo na gutuike senate ni akinya handu na ni auga ni mona mahitiari ndego andu makiuga mahitia ni mari kuekete atia na guthiete atia ni head twari na kimuri na ngiuga ugigwa mundu ta MP wa Laikipia East akiari uhoro wa treason akaiga ahead makomboretwo andu 25 na thirikari ikiuga ina uira na gagwiciria ucio yanyu ya guku ari rucini no rucini exactly ugaroko na mundu ta macio no kaigwa ningi andu akwa DP ni manyitwaga ni matwaro kuanga ni mori ciuria thimu ni cieka atia mundu ta macio no ririkane uhoro wa ku prove mahitia ma githemba kiu ti maria meragwo ni na kure iguru piu gutuika ni bungera ruta wira ucio gutuika meha gatagati-ini matire thi na matire kuria beyond any reasonable doubt megetagati-ini na even if kugituika Senate ni yakuinukia ri kana no gituika Senate ni kana National Assembly ni aja mutaratara wahota gutengera igoti-ini igoti riu giaca tono na bunge gisevu andu ikiuga de mutaratara ucio ndugikatia cokoro ku wambe urikanie na guo tondu tirenda twina separation ya mawira maitu we cokoni nire uhoro ucio ku na tondu Senate yo no yuge ndinetikania na uhoro ucio ri kungituika ni etikania andu na iganira ri ni uguka kundu kuriku riu umenye by the time uracoka igoti-ini you already impeached na guci hau ni hoka rugano kana kio raigua andu makiuga he andu hangikinya tondu ngituika ni weterera process ya rika uthigoti-ini two things will happen no igira petition ya kuga mutaratara wa kudwa thire wega na no igirira petition ithi na application ya kuga atiriri na tutanathie muno ri mutigetikirie president thiku ici heto 14 cia gucagura munini ungiri tawe Mike no ugo na wero ri uka wina thutie ni uko kenda president deputy kana ukodo uikara inoro thiku 14 oe mundu amutware National Assembly thiku 60 agihitukio National Assembly mundu ucio no kuhitithia twike deputy president uyu mundu agikagia application ya kuga mutikambe gwitikiria mutaratara uthie na mbere ohoro yo tathie otore tronie Kawira Mwangaza aguthuka igoti kindu gikomba uthikiririo ri ni application iyo ya tondu ni oda iria cia mbere tondu petition ni ikara kahinda karaiu no ngenda kumenya ni ikara kahinda karaiu ri governor wa Ititu ari igoti-ini akiuga ndaigatirwo wega wira kugo na thaizi ri igoti no riuge governor ndainukire wega yet ni kugite na governor Nyoro akariga miaka iri na nuthu na riu amatagi governor ni aguthite miaka iri no bado cira wa Ititu petition ira substantive iri igoti-ini akuga ndarutirwo na njira njega ya Sonko no yarikire na yari kogwo yari kire Sonko tondu yathire petition not the application application ya bireke gwa gwitikirio gusuike sworn in deputy na governor ngatuike na atuika sworn in na ki no petition ni ya Sonko ya kushokire guikara kahinda kare wikigwa high court ekigwa court of appeal na supreme court makiuga na inukite wega ungikinya hau umenye ndungirugama ringi giti igoti ringiuga all levels ya appeal ni cietikaniria no ria igatetwo ri ndungirugama mutigete kengeri ungiona in the event deputy president agiona de kwenda kuhako matoro maya riria majiriria mutaratara uyu a resign he's allowed called mutaratara uthiete ri no resign because one of the ways yagetikia deputy president gutuika vacant by resignation kana ku impeach kana gukihuruka na ndigwicia he mundu mwathani ndegwitikira mundu no muhuruke no mundu ahuko ruhurukaga uhoro wa muoyo no wa mwathani Jesu kana ugo tugukiugite incapacitation it is provided for riu kogwa ndaingiri riu na wata ukora kiundu gikiro uguo igari he mundu ngua ma wegi kono wonaga thukaina inari wakiuga andu haha ri kajiro mutaratara kiuria ni miaka 3 ni miaka 2 thutha wa kiria kuma riria githurano kiekirwo kiu kingi wina miaka 3
ugiuria korwo the current president eherire tamu ya mbere mwaka wa keriri what would happen ugithia tia miaka 3 na uradeal na president urenda tamu ya keriri tutwe president Uhuru ni arenda gatamu erariho ni karugano ko gatingihana ta uria andu ara mathaka mubira nimona no agura players ni weka it's a matter of life for you and death ya todurari horo wa mundu savete tamu emwe age tamu ya keri kugo no ake agatatu kugo they'll fight na jirane nene gukira uria woni githurano kira kigikirari kugo in perspective how new situation ni hana ya deto eno andoro ugwa ndo marauga ni ati it's a matter of time if you ask me na deto eno no president no ge may deaccelerate ugene ahorera in my opinion kana abunge matingi ukirora ugwo ninge makiuge ni macenjia mind ni tukurikira horo-ini muno ngwita haria kimuri atiro ndo tuke twaririe tondu right now Karo araja no nginya tuikirie gatho nyingi muno Karo thindi tuke na twagwita ugetikira guka twaturane meciria asante sana thank you muno tuikirie coke kaida tari kunene.